Abeteranira hambuga za Ntara Catholic Parish bebembirwa bebembezi ba district eji batyo nuko kutongoza uruguto rwesuru Kinyata Kadomi Kashiza Street urukurenga kilometero imwe kandi miliyoni zirukurenga 3 nizo zirakora uruguto ru abyo kora bikabiye biri binji konka bwensonga yesente mwazura miliyoni 3 necweka nko kumwarebo umwanya gono gukwingana mbwenu fezi yo kubanza twakora opening kuruga aho arukutandikira koma hamheru shaping kureba ngo amizga rwo muhanda tubumbo ruguto mbwenu omukaruma akoro Nobukira bengo abatura bahire y'amataka kurabya mwenguto aho bushabeto habireho kwetombetera barukushara nguto aho kushara kubya amataka kandi naba engineer bene bizubu hebarukura bamuhe batugambire ba designing uruguto barabye n'ngondo bamara twategereje gukora tubakora aho mwaka ati tungire chance y'ija gukora nkati tungire kuzayo nashanga niwe anditaka baritemerera rwagati konka bwembera yesentenche mu town council turabasize ku budgetingera mu financial ya eyithendire eyenkumi 2023 abirnena konka ekisarecho budgetingire mu financial ya eyenkumi 2024 abirnetano abantu bashabirwe ko sajengo tezerokorwa kwekurakuranisa sawa embezi bitu batugerezo bateka tekero kutera muzahampa sabo kuba accident zibire nyingi batero kumi batunaka traffic amahanda bagitugambire twaze mu parampora kitoma tubaboda boda ninshabangu buryo omwe ateka munonga kuronda ecyashimye kwa narabyo muhando kurebe cyashimye kwa nago muhando ora bayi next cyo mwana cyongera amani umanye gukora factory kizira yongere no basa no kushanga ngo wakato ngo kana batene ndizo umanye no soromoro kuteka nkahi aha factory yawe ekurihi abashira mukorogo baraganisigo kutonge nguto nunje kandi bashabirwe kuzireberera bakora buronje bwansi zikahangara bishimwa baboda imihande kaniki arobwe kushanga mutirehe biti muri no mukora buronje bwansi nicyo twachikora imihande ndijo tahakubonera naye kaburunji bwanse ninjikora when kati yahina warugarwe ntuha aha kanisa arwe ekonejo abana baboda mugireho emirundi mingi mweni jono nyinda tukoro muhigo harahantu haterera nibasa kumana bakwanga abantu bayitkunko bamutabakunga ine mukabareta aha mukagera kuja kubahereza inguto nibasa kumba batakumanye bitukora kurabireta hakwabiye perra cyabe cya RDC cyabe cya chairman nibasa kumba batakumanye bitukora amakuru agashakwa Sharif Buruji aha wa Sky TV agirishonga